Pozdrav svima i dobrodošli na ovom kanalu. Danas sam odlučio da vam pokažem kako na WhatsAppu kopirati i vratiti poruke kada da instalirate ovu aplikaciju, a zatim je ponovo instalirate. Pa da počnem. Uđete u WhatsApp, zatim ovdje će vam se pojaviti vaš kontakt sa kojima ste se dopisivali. Da bi to časkanje vratili, morate prije toga odraditi kopiju časkanja. Znači, uđete u ove 3 tačke sa strane, pa u podešavanje, a zatim u časkanje. Idete prema dolje, onda uđete u kopiju časkanja, pisat će vam podešavanje rezervne kopije, napravite rezervnu kopiju svojih časkanja i medija u skladištu Google nalog. Možete ih vratiti na novom telefonu kada preuzmete WhatsApp na njemu. Da bi kopirali i vratili poruke u časkanjima sa kojima ste se prethodno dopisivali, kliknete na ovo kopira i prije toga izaberete nalog, Google nalog na koji sami vi odaberete i onda preko njega kopirate sve poruke. Evo, kliknete na ovo kopiranje, čekat ćemo da se pravljene rezervne kopije odradi. Kopija je uspješno završena. Izađete iz ovoga, kliknete na WhatsApp aplikaciju, u aplikaciji. Prema tome, u zadnjem dijelu vašeg telefona pisat će vam da instalira. U aplikaciju deinstalirate, zatim bit će uklonjena sa vašeg ekrana. Onda uđete u tu prodavnicu, zatim u WhatsApp i kliknete na ovo instaliranje. Zatim je uspješno završena provjera i instalirali smo aplikaciju. Sada možemo bezbjedno otvoriti. Pisat će vam dobrodošli u WhatsApp. Odaberete jezik, kao što je već postavljen srpski, idete dalje. Pisat će vam prihvati i nastavi. Kucate broj, onda verifikacija će vam se odraditi broj telefona. Onda će vam pisati radi automatske verifikacije putem propuštenog poziva ka vašem telefonu. Dozvolite aplikaciji WhatsApp da upravlja ovim pozivima. Kako bismo mogli da pozovemo vaš broj telefona, onda da automatski prekinemo poziv. Dozvolite aplikaciji WhatsApp da uradi jednokratnu provjeru i pristup pozivnim listama kako bi potvrdili da je poziv primljen. Samo nastavi. Pisat će vam da želite li da dozvolite da WhatsApp pristupa evidencijama poziva na telefonu. Dozvoli. Želite li da dozvolite da WhatsApp upućuje pozive i upravlja njima? Dozvolite također. Zatim kada sve završite, informacije o profilu pisat će vam kontakt i mediji kako biste lako slali poruke i fotografije prijateljima i porodici. Dozvolite u aplikaciji WhatsApp pristup vašim kontaktima, fotografijama i drugim medijima. To možete da nastavite, a možete i da odbijete da bude na ovo drugo ne sad. Ali da bi nastavili, da bi stavili poruke i fotografije, ipak u tom slučaju trebate da nastavite. Želite li da dozvolite da WhatsApp pristupa kontaktima? Dozvolite. Želite da dozvolite da WhatsApp pristupa slikama, medijima na uređaju? Također dozvolite. Ćemo se čekati. Evo vidite i sami, piše vam, pratite svoje časkanje.
Znači, sa naloga vratite poruke mediji iz Google prostora za skladištenje ako se ne izvrši. Ako ne izvršite vraćanje sada, nećete moći da ih vratite kasnije. Znači, kliknete na ovo vrati. Ukoliko želite da ne vratite, nego novi, totalno da vam bude WhatsApp, onda ovo preskočite. Ukoliko želite da vratite sve poruke u ćaskanjima, znači kliknete na ovo vratite. Sada ćemo sačekati da se izvrši vraćanje poruka. Vraćanje je završeno. Zatim kliknete na ovo dalje. Tu ime kreirate na profilu, ili ostavite isto koja mi bilo, onda idete dalje. Prijavite se bezbedno i zaštitite svoj nalog. Napravite pristupačni ključ za siguran i lak način da se prijavite na svoj nalog. Prijavite se na WhatsApp u pomoću svog lica, otiska prsta i zaključavanja ekrana. Vaš pristupni ključ se bezbedno uskladišti u okviru funkcije za upravljanje lozinkama. Ovo možete i da preskočite ukoliko želite da zaštitite bolje vaš WhatsApp nalog, onda možete to da izaberete nešto od ove 3 stavke na koji želite da napravite vaš nalog kako bi poboljšali bezbjednost vaš. Znači, da napravite pristupačni ključ, prijavite se na WhatsApp pomoću svog lica ili da izaberete pristupni ključ za bezbjedno skladište u okviru funkcije za upravljanje lozinkama. Znači, možete na ovo, ukoliko želite nastaviti, ukoliko želite da preskočite. Dodajte adresu da biste zaštitili svoj nalog, verifikujte svoj nalog, čak i bez SMS poruka. Možete i ovo da preskočite. Ovdje ja sam unio svoj PIN i prije toga radi potvrde i bolje bezbjednosti, tako možete i vi ukoliko ne želite PIN, onda možete to i da isključiti. Znači, ukucate svoj PIN. I evo vidite, vratio sam uspješno ćaskanje koje sam imao na WhatsApp aplikaciji prije kada sam pokazao prije instaliranja aplikacije i kopiranje i ostalo. Znači, uspješno smo kopirali i sačuvali poruke u ćaskanju na WhatsApp. Tako će biti i vama kada odradite isto ovo kao ja što sam pokazao. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.